презентационная зона, где будут проводиться видео и презентационные слайды. Также здесь будет в будущем у нас стенды, где будем представлять продукцию из Татарстана, представляемую. И дальше. Burada toplantı salonumuz. İnşallah bol bol toplantılar yapacağız. Evet, evet, inşallah. Сначала там по задумке заходит видеопрезентация на карте, а здесь уже продолжаем переговоры. Где презентацию можно по любой тематике. Cirit var mı? Çok güzel ama. Yani manzaralarına bayılıyorum. Şimdi anladım. O sizin geleneksel yemeklerden mi? Evet. Hani çok şefanızdan. Sergi salonumuz var. Ev sahibi sistemi oluyoruz. Кого только нет. Öyle Bütün resamlar Tataristan'dan. Mercani cani. Bu merceni camisi. Merceni. Bu zaten evet. Doğru. Zaten taştan yapılan ilk cami burası. Değil mi?